Киевде saat 18:30 эфирде заман. Бүгін Қырмышғалынан бірбен елінжі көні студияда сілернімен Шевкет Наматулаев селямлайым ве бөлі малюматларнен таныш етмеге азырмыз. Хизбут Тахрир іші бойынша яқаланғанларыны Русия үкіметіні запт етуі интылуында қабатлайлар. Менімчесіне бұл рухи жиеттен басқыдыр. Дождь Украинада яса қолынған телеканал. Сайғы edep yok iste bağışlanız ama sizge izin verilgen yerlerde çalışınız. Mecburi koçkiller bedava advokatının yardımının kullanabilirler. Mahkeme işlerini alıp baramız. Яңы қабатлану ярындан башлап, Хизбут Тахрир іші бойынша яқаланған қырым татарларына Русия үкіметіні запт ету финтылуында қабатламаға істейлер. Бұл мадденің санкцияларына көре мабуслер 20 елға қадар азатлықтан марум етіле білелер. Қырмышғаленден сон Русияның ФСБ қызметі 18 қырым мұсылманны Хизбут Тахрир бірлешмесіне әлақасы бардыр деп апске алды. Бірінші яқаланған 4 қырым татарына низбетен 5-7 ел апс жезасы белгіленді. Прокуратура бұны да аз көріп апелляцияға шикайет берген еді. Bu madde boyunca 4 insanı ya da 6 insanı kabatlayacaklar mı bilmeyim. Bu insanlar hükümet zapt etülüvünün uğraşıp olamazlar. Menimcesine bu ruhi cihetten baskıdır. Yakalananlar hiçbir izahat vermediler. Her biri 51. maddege esaslanıp izahat vermege reddettiler. Terörizmde kabatka koşma bu pek ciddi kabatlanuvdur. Ekimlerinin yardımı gösterilmegeni için Ahmedjit сезосында 10 кіші вефат еткен. Адвокат Эмиль Курбединовның сөздеріне көре, бөлі малюматына Хизбут Тахрир іші бойынша яқаланып, сезода тұтылған оқу қорчалайжы Мерусин Куку топлаған. О тақиқат изоляторында кечкен сене февраль айындан берлі тұтыла. Кукуға да тыша ғырғанына бақмадан ярдым көстерілме екен. Қырымны Украина территориясы кібі танымағаны үшін Русияның Дождь телеканалы Украинада көстерілмесі ясақланды. Бөле қарарыны телеве радио яйынланов меселері бойынша Милли Шура қабыл етті. Украин провайдерлері бір ай девамында телеканалының яйынлануын тоқтатмақ кереклер. Шура азасы Сергей Костинский білдіргенне көре телеканал яйынында ишғал олынған Қырым ве Херсон вилайеті арасында кечкен меморий сыңыр Украина, Русия сыңыры кібі тақдим етілі екен. Бұне берабер журналистлер ярмаданы қанунсыз зиярет еткенлер. За 2 роки, вибачте, можна... 2 yıldan beri öz faaliyetini Ukrayna kanunlarına uygun şekilde getirmek mümkün dedi. Bu mesele Ukrayna medeniyet ve devletine nisbeten saygı hakkında bir meseledir. Saygı edip yok iste bağışlanız ama sizge izin verilgen yerlerde çalışınız. Kırım'da çalışkan 2 tane telekanal bilem. Bu ATR ve Черноморская TRK. Bu 2 kanal Kırım işgalini kabul etmediler. 2 телеканали, які не визнані. Январь айындан башлап бедава мecburi көчкенлер девлет есабына бедава адвокатының ярдымынен файдалана білелер. Қанунларға кірсетілген денішмелерге көре бұл категориядаки инсанлар бедава құқы ярдым алмаға аққы бар. Хусуси меркезлер мұқтач олғанларына қабыл етмеге азыр енді. Дмитро Омар Аркадашеве 3 кічік баласынен 2014 сенесі язда Донецтен көчмеге мecbur қалған айледір. Бірқач афтадан сон оларының евіне снаряд түшкен. Киевте оларға адлиежінің ярдымы керек олған. Дайвел мен сізге мұражат еткен едім. Маңа телефон açып, бедава құқы ярдым бермеге азыр олғанларыны білдірділер. Дмитроның Омар Аркадашы Марина Донецкің Али Оқов юртының бірінде çalışқан университет ато зонасыны терк еткен вақыт о ағараяқлы себебінден тәтілде екен. Ішке чықажақ вақыт келгенде весиқаларыны ато зонасында ұнытқаныны фарқ еткен. Бұрынта емек китабыны Донецктен кетіріп олған, ләкин университет Маринаны евелкі жеріне алмаға рет еткен. Ярым ел девамында ярдым алмақ үшін оларға мұражат еттік. Башта ади жауаплар олса, сонра қорқытуға кечтілер. Дмитро махкемелешмеге қарар алған ярдым үшін девлет адвокатына мұражат еткен. Учоқ балалы баба оларақ бұл қызмет үшін пара төлемейджек. Евел келешкен весиқаларыны берсеңіз, менім же сіздің проблемаларыңызны чезмек мүмкін. Ендіден сон бедава құқы ярдымнен еркес файдалана біле.
Mahkemede sakinlerinin menfaatlarını temsil etemiz, arizalar yazamız, mahkeme işlerini alıp baramız. Böyle yardım işinin çeşit türlü basamağında gösterili. Mesele çözülgene kadar devam etemiz. Adliye nazirliginde bildirgenlerine göre koçkenler müracaat etken problema hususiyetini göz önüne almağa hazırlar. Her bir regionda böyle kategoridagi insanlarla çalışacak advokatlarını belgiledik. Advokatlar koçken şahıslarga birden kerekli yardım bere bilsinler dep, ularga Avropa Şurasının destegi ile treningler geçiremiz. Ukraina boyunca tahminen 400 hukuki yardım beruh bürosu açılgan. Ularının adresi ve konsultasiya almak için telefon vasıtasından müracaat etmek mümkündür. Roman Spiridonov, İslam Pinkay, Eldar İsmatov, Zaman, ATR. Türkiye esasına denişmeler көрсетілуі boyunca münakaşalar көтекілі екінленді. Denişmeler memleketini parlament idare etuvundan prezident idare etuvuna keçire bile. Hukumdarlık etken Adalet ve İnkişaf Partiyasının temsilcileri muhalif olgan Cumhuriyet Milli Partiya azalarına urmağa başlaganlar. Muhalefetçiler denişmeler şimdiki prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın vekiletlerini kengleştire bilgeninden korkalar. Kavgaga bakmadan parlament kanun leyhasının 3., 4. ve 5. maddelerini desteklegen. Bütünlüğü leyha kabul etilmesi için münakaşalar devam edecektir. Donald Trump Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti vazifasine tayinlanmasine 9 kun qolganda jurnalistlar uchun matbuot konferensiya kechirdi. Ekspertler qayd etganine ko'ra, Trump Rossiya ile munosabatlarini memnuniyatsiz izohlagan. Bunga beraber Amerika Qo'shma Shtatlarining 45 prezidenti Rossiya Putinning emri ile mamlakatga qarshi kiberataka etganini tasdiqladi. Lekin Ebber umid etadiki, Putin ile munosabatlari iyi olacaktır. Putin Donald Trump'ni sevsene olgan. Buna aktiv deyler, mecburiyet degil. Vladimir Putin ile yaxshi munosabatlarim olacakmı, yo'qmi bilmayim. Yaxshi munosabatlar olacağına umut etem, lakin emin degilim. Rossiya igilnin kurashuvda yardımcı olabili. Bu ciddi mesele olgani için birinci yerde turmakta. Matbuot konferensiyasi davasız olmadı. Trump CNN muxbiri ile söz davasına keçti. Trump'ның fikrine göre bu telekanal yalan haberlerini tarqata eken. CNN birinci olarak Kreml'de Trump'a olgan kompromat hakkında haber bergen edi. Go ahead. No, not you. Your organization's terrible. Let's go. Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. You are fake news. Go ahead. O'tkazilgan saylovlarda Trump'a saylovchilarning 46% rey berdi. Şimdi ona saylovchilarning tek 37% qo'l tutmaga hazır eken. Böyle raqamlarni so'rab kechirgan son memleketning agentliklaridan biri seslendirdi. Amerika tarixida vazifaga tayinlanajak prezidentlardan Trump'ning reytingi eng alçaqdir. O'tkazilgan matbuot konferensiya davomida Ukraina ve ishg'ol olingan Qrim meselesi ko'tarilmasa bile bu problemani prezident taqimidan davlat katibi vazifasine tayinlanajak Rex Tillersonga hatırlattılar. Tillerson evvel Rusiyaning bog'li energetik loyihalar üzerinde çalışaydı. Buna beraber o Kremlga Ukraina qismini zabt etgani uchun ko'rsatilgan g'arb memleketlarining sanksiyalarına qarshi chiqqan edi. Biz partnerlarımız og'inde mesuliyetli ve ishonchlarımızga sadiq olganımızını Rusiya bilmek gerek. Rusiya o'z hareketleri için mesuliyetlikka chekilmek gerek. Qrim ishg'oli için ciddi cevap olmaganından sebep Rusiya buni yumshoq pozitsiya kabi ko'rdi. Usatqa olgan so'nggi xabarimiz edi. Bir-biringizga muqayt olыңыз, ATR-dan esa ayrilmaniz. Ko'rishguncha.